KCFM 94.1 enka omogusii. Bono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igoi fan page ya Facebook ase KCFM 94.1. Ase togo kobekera emeyega yao eyemo ase eyemo. Emeyega yuonga mone chinyangi amatanga emesangerikano yege siasa emeyega ya graduation neyende menge. Inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba mino. Una butambe inkaninka KCFM nero enka omogusii. KCFM 94.1 Radio Yomogusii. Inche mukanu tigantere Radio yaito KCFM. Inche mukanu tigantere Radio yaito KCFM. Watabarayi baitabaya Bago kolega simo iwebuya. Watabarayi baitabaya Kolega simo iwebuya. Oyo teregita tema Imbuya segasi ya engia. Oyo teregita tema Imbuya segasi ya engia. Otebere ya barayi baito Bakolega KCFM 94.1 enka omogusii. Bono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igoi fan page ya Facebook ase KCFM 94.1. Ase togo kobekera emeyega yao eyemo ase eyemo. Emeyega yuonga mone chinyangi amatanga emesangerikano yege siasa emeyega ya graduation neyende menge. Inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba mino. Una butambe inkaninka KCFM nero enka omogusii. KCFM 94.1 enka omogusii. Bono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igoi fan page ya Facebook ase KCFM 94.1. Ase togo kobekera emeyega yao eyemo ase eyemo. Emeyega yuonga mone chinyangi amatanga emesangerikano yege siasa emeyega ya graduation neyende menge. Inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba mino. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakora tu asore na KCFM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakora tu asore na KCFM. Alright, abara kabisa jide gachia butokira ga mwancho mutagere ni de kairenga de kamera ngeza tona isato ense yamo yabono mambe chinsani cha Afrika ya mocha
ene nkayo mugusikisi ya FM station ya unambe masoko semyo kumanya na boigo gokokya nebiro bono twibangire go kumanya ire chinguru munasa magazeti yeli tukolia lero nchebuna butambe ngoro kwa du omonya kerogo ngoro kulana maranchinga. Habari ya asubuhi. Nzuri tu. Akiona stay weekend namna gani? Mimi sijachoka. Nimechoka bwana. Okay, nimechoka kwa sababu nilikuwa hapa jana. Weekend didn't move. Oh, very good. Very good. That's the reason. Wana kombo timu yake ito ikogereri. Ngonya de mo tete nini yore tena yoro no narenga. Ngoyere de gobindo ka to kujera naye kwa naye okora. Niache bwana. Niache. Digana bwana. Sisemi kitu. Anyway. Kwa no mwacho motega limbo ya gazeti ya Taifa Leo yechi tariki 4 omutinyo gatano kabiri mwaka w'ikiri 2022 litukoli Jumatatu Many Crash Monday. Asoka kwa nembo ya gazeti ya The Daily Nation kama kawaida. Na naomba nikujulishe yaliyopewa kipaumbele mnasema. Asa gazeti headline ya gazeti ya The Daily Nation na mangana yendagera. Tunasema politics of unga. Na mangana yuga mulekira se page ya kabere ya gatatu ya kane ya gatano na limwe na gatano na kabere ya gazeti ya The Daily Nation yakarato kuligerere chi manifesto chi abaraya bababere musike uhuru musike William Ruto. Imekuwa sasa ni kama Uhuru ako katika siasa lakini rendegere Uhuru ni president. Yes. Hata pia anafaa ajibu hii. Ndiye anafaa ajibu. Sababu uongozi ni wake. Na deputy president unajua bado yeye ni deputy president. Alisema alikuwa hijacked. Abarende mwanchu mwotegelise kwa some gazeti ya The Daily Nation umusikira Raila Odinga kurwa soba mu Azimio la Umoja kwa etera se manifesto ya yabaga kubatoka 1 week ago na arwete miroberia guchikobeka elinde ko eneke na Kenya tari guchigwa ko nenchara na inde ne bintu biribigo tumeka bune ndagera buna bono amasie ye chibando ne ngano nguchiare gokea igagoteba na bagochiko ko improve access to and affordable seeds gosebi meri na moyo ne bintu biri byonse bigotumeka mugondo ngochiare ko eneke na biatokire agochiare ko ensure na guarantee minimum returns gochichire ko ikiranigwa ba promote gochia go kerebi meri bya beira attack mugondo gosebi arwalire chinjera chiekerera chigochia ko eneke na amaroira yango seli gware somera boigo ne chima manifesto ya Ruto asogochia konyora ko eneke buna endagereje ngochiere comment ime ya Kenya asabonege karato kwana iga obosi cheapest ibole 200 shillings cheapest ata kwa isimboro asaboko ni 245 245 go vari nechi brand na binto binde karako soma boigo mwancho motegera lingo chiore korra inyengo chi mbamurekerete na kero kende binto kiebe byagerete ndagera amaguri ndagera komenta ngoteba bare covid ngoteba bare nchara ngoteba bare chise yesenge ncho county njire chimenyera ta chise gidu batego twara ibagalio kogenda gosimeka mbasimeke biko igwa chitugo chiibwa so there is drought ntubwate nchara ntubwate covid yacha ayo mwancho motagali naye nabagoteba na politics of course politics batebire maranga politics na chichiagarire ndagera eligoririe ndagera commenta somero ragotiro se page ya kabere ya gatatu ya kane ya gatano na gatano na limo na boigo gatano na kabere ya gazeti ya The Daily Nation. Ase headline ya gazeti ya Taifa Leo, Raila Akunja Mkia. Raila Akunja Mkia. Kwa hiyo ni saini ya nini? Igendo bagukwanera gankiringa mate Raila Odinga konyote birenga kerokenda barwaneri bari chinguru bachikoye guri bagali ya bene eliogo chia gukina na bwikiranu na bali ba Kenya kwanza. Yani onyega iga ase county ya Kisii ose county ya Nyamira abarwaneri mbaro bale imeazimio la umoja bakorero opinion poll oyo kumanyekana kwa bomo kongu aigwo koboko na bali bandekero kende batali bakongu mono. Raila Odinga ororere ndengo chikerekora ta liberera line na se obomo wazimio la umoja wa Kenya oncho ile birengera na gukira igoro yengane hiyo amelegeza mfumo. Sasa anasema liwe liwalo. Sasa anashinda piga ikisonga du na kichikure chichiko chiko affect ekura ya ene intact whether no monto jubilee ko chiko wake rutasaba Kisii county Chris Obure na Arati kutaka na Arati ko chiko bwa se Chris Obure bado kura ni yake lakini unajua ni nini kwawa asaba bonsi bago chiko bole ko rwazimio igego chiko baraisi ya Kenya kwanza gochekobwa kaseki yes torochekero muri Azimio la umoja mugo chigo chibaga like now Simbarati kwa mfano na Professor Samongeri Chris Obure Manso no Yongo Nyamweya bonse nigo bali me Azimio la umoja you see kero muntu ngo nyorari chikura
igo chigo chikobagwa lakini chirichirenga ne chia Kenya kwanza igo chigo chigote naso murwanelio yo mo Kenya kwanza asomo bwekano Ezekiel Machukuro UDA igale bweka kuru UDA na kuru Kenya kwanza ukoryo bogabana meye county ya Kisii so oligereria aba batatu igo bago chikobaga chikura chiabo banyore chinke lakini chirichi ya UDA gose chia Kenya kwanza igo chigo chigosoige kabwe kemo ye Ezekiel Machogu. So, don't you think ekionge chikogera gosenge chikomobera raisi Ezekiel Machogu kubwa ekerogo kyubo governor if at all abambali wechikorigia gosembali wechikorera na back to the drawing board bake sawa ira chikoba konya ekina Raila Odinga alego fightinga asinge ncho totagete kubwa na Azimio la Umoja wa Kenya Party Coalition Party mbatageta ababunga bange na libara chikotwara chinguru ase bunge nene ya Kenya so onye mbago chikwake sawa eyo na kie kibono Raila Odinga gotebanga uchire kujiyaka ya moko ngeire wana derenga liwe liwala sasa chani nyamazie amekunja Mkia mbona wakupigia hesabu kabla nominations chikoro hesabu inaenda ikisonga ikichange anyway yoro wote noro yechinguru so as we speak Oyonde Bahati ndiye anawania ubunge wa Mathare kupitia Jubilee tera badilisho Bahati bwana onyo pore ndei iteriko chikoko you see Bahati omontore otakire como summon Jeremiah Kionde secretary general o Jubilee so Bahati problem wa watane elina ki ngaki Sifuna akomo summon kale ODM na you see so Bahati problem ya renge igata kireko address either Uhuru Kenyatta or Jeremiah Kioni. Uhuru Kenyatta now is the party leader Jubilee so inere problem so a problem eranga ebyame bino ebire imeazimio la umoja gose Kenya kwanza na biro bimbita gete gotwara usemi gete egento kiagerete omugabana bwe county ya Machakos Alfred Mutua yole moigo monyake gose party leader Maendeleo Chapchap na Jefferson King oliopa bagasoka senge nchoba chite ko kwana bakanyoranga byama byamo mbiri koigwekana buya unlike Jubilee na ODM na boigo wiper oroboti uru mwacho motega na wakoro nyora sipichi akabire gazeti ya Taifa Leo rukwanire asobo imemono asepeji ya gatano na gatatu ya gazeti ya The Daily Nation oyo kabiro mo president bwe kiama kirikia ba wakili Nelson Havi gagota babona Mudavadi tabwati tali muntu obwata musimamo na ende gagota tabwati discipline ya samangana siasa ta konyara Musalia Mudavadi sijui kwa nini anasema hivyo mwancho motegere linabagwa somera lakini dende bagota naende tabwati stamina ya ge siasa sijui kwa nini mnasema Mudavadi hana stamina ako too soft kwa mambo ya siasa hata mimi naona kutoka kitambo talimondo bwanjete kuiranirania moja kwa moja kisiasa na siasa nataka majibizano na like now Raila kwa na lero kwa Ruto county Ruto atara kwa counter Raila ndio huyo lakini pia Martha Karua tabi yoko iranirani na bantu na tabi kutumia kama ngana alima ko lakini unajua lakini na abwate stamina politically yes asiki yeye ni mwanasheria yeye pia ni activist unajua so ana abwate obole mubulia na ruteru etiaga sio maeta kaira na nyamira na ndakatewanga nimezoea hizo ndio maana nimerudi hapa tena alizoea lini bwana alizoea lini igoma njumo tekereri empone ya Havi na bakora kana nanko chikonyegaria rebo bwa Kenya kwanza asenge njombaga nyete 70% kurwa se Mudavadi na Wetangula kurwa chinse mocha Western Kenya lakini kulingana na research ya koliro tabwati stamina igatabwati musimamo ge siasa na ende tari kingpin munagweteba kwa orogongoro Western bado ndo bagaine sana ni kama tuseme 50-50 pale kwa Azimio la Umoja pamoja na Kenya kwanza so hoja tusubiri tuone ase epechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo roboti ndororo buna bono ekeombekelia kia getenda tamangana ya uchumi yechi county chirichia central asomurai ale Francis Kimemia niko bamuganirie omokonyu murai wense ya Kenya Daktari William Ruto gotiga kumubolera amaskani umurai wense ya Kenya mosike Uhuru Muigai Kenyatta roboti rasepechi ya kabiri at the same time omwaskofu ndebwe kanisa yege Katholiki Moroke James Maria Wainaina bono niga muragire kiara omurai weke ama kia Roots Party boigo yo kera yeke amekyo Moroke Professor George Wajakoya Wajakoya aragiru naba bishop abange sana igago chigwanchira enyasore gusime kwa iga Kenya egento bo bairire ngagero kenda abana nigo barachie kobo gwenyora sabe sana nemo nabasai
Na ni kweli research yako rero batabona ko wajakoya ataka ko ni chisere chichigo chigwancherenya sore abantu abasa bange bago feel ne kitu after all inaenda kuivana na tuta yani is like unajua ekaratoka tebekene wajakoya ameinstall ile mentality kwamba yani ngabasa bachakira kwa kumbege nteke ndaisi ni rais ni professor amesema ni rais. Alafu pia unajua serikali nayo kanga ya kwani bunekilete iga abasa barato the comfort zone baroje na ikitu cha kubaliwa bwana wajakoya tabirege nteke nane ndio kwa matianga ukora yurege nteke yako sasa wacha tupige kisonga. Others are saying wajakoya anaweza kuwa project ya Azimio la Umoja, lakini hicho ntetezi ntoranyora baada wemba baru ataji sababu kadhaa kusema ati wajakoya ni project bakatawana yakaraba kira rengi ko launch manifesto akalaunch the same day same time mbona akulaunch asubuhi akalaunch same day and time na William Ruto sasa screen ikagawanya hatukuambiwa anaenda kulaunch tulishtukia. Number 2 asaji campaign ya wajakoya hajawahi attack Raila hajawahi anashinda akisema watu wa wheelbarrow watu wa nini watu wa nini ona kia ntaka tano muntu na barabe project bana we egurubaro narocho amatemu ntungira nacho kigo ito mtandao ngomwana lisa karare teria matemu no libata kire kone mu egurubaro ayiri yeteuda UDA isiaza cha watoto je komia gazeti ya The Daily Nation kwa na rete igoro yuko bisaba kenda tokotaka tiu muraibwensi ya Kenya no mukonyo ya musike Dr. William Ruto yake irabona bakuruterana mangana baada ya musike William Ruto kubwato ke manifesto yaye musike Uhuru Kenyatta na kwa neta kaburi ne binte bibono igota getakoteba gokoro gokinie uchumi ya Kenya mbona ukuzifanya wakati ulikuwa na nafasi ndani ya serikali Ruto naira akamwirani yakataba you know my capacity unajua kile ambacho ninaweza fanya ibagandiro tangete kware ndirebona abantu abayia okurudera namangano kwa galire abantu basimiye ngote bale ne manifesto ya William Ruto gekale kuchigo etegete na William Ruto kagosoborai amwigolere Uhuru Kenyatta amamocho siasa chintindi cha lentiro ase manifesto cha abantu mna cha baire chigosokigwa. Lakini nafikiri aiga Kenya tutakiriko na sema iye kiagera a president yoma is a symbol of national unity otakere gosikwa so is deputy lazima akubali ni junior wa president ofana igoro yamangana yugo sikwa video nere audio nere yabeteke gosokigwa na bomo bwa Azimio la Umoja bobata ni bomo bwa Azimio la Umoja in fact bakayechia saraba anta somo sangirera kanoge siasa kolengana na incha mangana mo konyibu muraigwe somo sike William Ruto akwaneta se kurende yo tari mangana mayago kwa igoro yumurayo and another thing ncheri tanga number 1 ndara mu blame the deputy president of the Republic of Kenya about the audio gongo play mwabaye play it kwanza ya no ninja na why play as a public and yet we have that is why no ntugwate in institutions siko korabo tuki ekiagere audio ligo bayari kubwatu ku DCI bakorobo tukibwaye NCIC baligererie then bayi approve batebenga bono onya deputy president kabata basi ngo bale summoned and the DCI andikishe report then from there watu waanze kujua na hiki kikao ilikuwa wapi asa ndio hatujui sisi njitiko comment about the audio ikiagera timaiti aseruete timaiti Ruto ndia ekwanete nga kwanirete na batebekanana omate audio yenyene gekwanirete igoro yobo chori boli bwa bete nullified 2017 no musike maraga batia batebekanane gikareke gikiabeta week ago karago kwana mangana igakwanete just 1 week ago kararenga serikali ya Uhuruto ndia chagete gas 2013 2017 so Uhuru na Ruto bado walikuwa pamoja how comes moranga kid deputy president yako akora umwe president under which circumstances uchile state house ndio omonya wale siji what so yomonya wale siji what hizi sema kitu achana na hiyo page katika gazeti ya Taifa Leo ni watu mmoja wote roboti nganga Raila Odinga tigire gukwanere ngana yabarwanere libande guciya ko babwatukira abande libaga elinde kurwa esigikane ntindi guciya sensemeli ya Kenya kwanza at the same time aba Kenya niko bagenderete kugorobo siasa ligori lyekerengo kegoromono mbali ne serikali gotebanga yarusirie ebango yarusite kubaga kana tu bob ase bituma biri bigoso emeyense ya Kenya
Anyway, ase yaro watero litwaligereria sepeje komiye gazeti ya The Daily Nation umukonyi bu muraibwense nagenda atakuboli muraibwense na atigana na siasa. Sijui kwa maoni yako du inakuaje? Muraibwense nesokia akaoroki maisha mararena erega amoetoko boko musike Raila Odinga. Na bono Ruto wakomataina tigana na Raila tiganche ni nenere. Yakora. Every president every president retire kera guchiko retire. Yes. Nkwendo ziaro monto korengana nero yaro chora koreki urara Kenya. Kuna makosa gani? Lakini constitutionally the president neta gere kwendo sio monto. I'm not sure. Constitutionally. Leave alone politically. Constitutionally, because constitutionally the president na bwate nsema yaye kabisa. President yuma monto wa maskani sana sense. Na bwate liba gali yokoendozi. You know, anyway, inakuwa nzito sana. Like now. Mimi kwa maoni yangu mimi sioni tatizo bwana. Sioni tatizo. Kana kwa pole na kurubora ayo bata wana kini mementa nyana ndoche na ki. Mimi njetini ko mugera Ruto. Lakini Ruto lazima asikie uchungu. Walishirikiana na Uhuru Kenyatta. Na wakarosia serikali. Yani mbona hamuendosi yeye? Anaendosi mpige. Basi jiuliza hivyo labda kuna sababu. Yes, kuna sababu. Labda kuna sababu. Sasa hata kama kuna sababu, yani ngwe kuna Ruto akoteva kera ngemero. Sisi ndio tulimpigia Uhuru Kenyatta kura. Wengine hawajawahi mpigia. And you know it is very true. Hawajawahi mpigia. Ngoma lakini the deputy president alifanya nini wakakosana na rais? Yeye ndiye atujui. So hiyo itajulikana tu. Wenye audio yaso wote. Page 11 gazeti ya The Daily Nation bado Kalonzo gago sisitiza ko tabana oyo kabiro mugavana bwe county ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko yubono ganiti mugavana bwe county ya Mombasa ko ikache ko base ballot. Sijui itawezekanaje, tuko na mwezi moja obachori bokoreke Sonko as we speak igabwa taranirine kinege impeachment kerega kongusana ko chikumwancherera ko so ase kwerenda se ballot na ende nkera masakara ya nekerenito. I think inafaa tupate wakili na hata mete kumoligia Danston Omari lakini kama sitampata itabidi nitafute mwingine elinde to bintu mbire ga ya kisheria birete to bukurikanugete tutagete omo wakili atuasiolere na keroke no mate ko interpret constitution ya Kenya netagete omo wakili na liera abe rais. Anyway, ayinto ya shughuli kile baadaye asipichi ya kane gazeti ya Taifa Leo bono abamenyi ba Kirinyaga county ya Kirinyaga nigo basabire serikali ya Jubilee komento bulendi Martha Karua kera bono munagende kwa keko ko Mount Kenya ororekanire gutwara umaarufu sana na amekuwa threat amekuwa threat bono gaba mutenga tigamentwe security at the same time Raila Odinga nigo asorolire abamenyi borogongo rwa Nyanza tafadhali bamwakire chikura chonsi pi elinde kumutinye boikeranu alenge chinsemo je Homa Bay area. The same thing. Erega igase page 11 ya gazeti ya The Daily Nation anasema mkitaka wafuasi wake wakitaka hao mshindi basi wakia sobongi stariki kianda no kumwakira chikura bakomokora abe omobui ande gakobataina barorire byakorere kurumagega binta egereire sense ya Kenya igo ebibi gwanarata kogera bamwegene na nachiko ikerani nonye ne binta kwaneta se manifesto yaje ojuno muraibo bo mabwazimio la umoja Raila Odinga ase page yeyo masakarasa kaja na kwanire sijui sakaja kesi yake itaendaje lakini gakota na muntu yogendete go petition igoro ya masakara ye igakanire gako lakini bwana the problem ili swali ya neneli Poro nyama sakarakari genuine hata ulipwe milioni ngapi utabadilisha? Utabawezi badilisha. Mbona wasileta hii masakara keradio bagiro mundali gererie sakaja atigwe nyene kerogabo oliyo masakara tayo bwana. Fanya masakara tayo, tumanya masakara tayo. Sasa story mingi drama ya nini nyingi ya nini? Hakuna. So onye sakaja osome the themes university. Genda baka themes Uganda is just here. Tuma maafisa wawili watatu waende pale. Wapewe script zote wakuje hapa. Waya kuna one booklet. Yes, mpake booklet wao wate iangaliwe. Sakaja ambiwe you are not among the graduates. Kanda. Gose certificate away. Vie for the seat. Because na bangurwa ni wole there is no way litali aulira rusigwa se booklet ile printed. Haiwezi tolewa kwa booklet ambayo iko printed. Universities nchivu at interest na politics. Aina. Onye bochide school, university ma thingi uchi kwa ruma. Aso uchi kwa banga hii. Ere gazi university nako kwa masakarao muna kuwasoma as clean as they are. Hakuna kitu ya kubadilisha. So hizi drama zingine hapa hii ni Kenya. Asipechi ya gatane gazeti ya Taifa Leo bono Cleophas Malala omo senator bwe county ya Kakamega onyori romo yese sana kera kulige kiruke kyubo gabani kero chera kwa boko na Boni Halwale
echesa gatia banda abarwane gatia barayibande kurwa sorogongororia egento bono kero kende kerachi gotingia iganga yaye inene ryo kwegendereria ke samangana yo boncheria na magendero nanda mange na niko baragendera kubwaterana nensi ya Algeria asogo akoene keno boncherio bubu wabire bogotingiwa sepeji ya 13 ya gazeti ya The Daily Nation siasa igoro ya mutumba guche kurusi kwa Kenya nigagenda takolenta libere linene batirende musike Raila Odinga eso kia gatana mbali ko chikorusi mutumba iko bago chiko regulate na ende bago chiko yerusi ngora mbaroro roke baranje go tumeka gose ko ni bintu bya mutumba watakubaliwa itakuwa inaendelea kuuzwa but ekwerende ya yera mentu wake Ebange kona chwa se chiangechi cha mutumba chikolentwa. Asomera se mobeke made in Kenya. All right. Na ende ego bagota bagaga moncho mutegereria se gazeti na bakuba somera ora na obuye bukurusi kwa mutumba no bobe mboro biboro bonge abakuba somera bilinde naye obego ko igwana ki amagana ya bereka go kwanerwa ajuara se o manifesto ya Azimio la Umoja. Ase pechi ya gatano gato gazeti ya Taifa Leo moncho mutegereria abanyanyimbo imeyense ya Nigeria nigo bakonye tabante 52 na batano babere abo abelire kanise yemo asege kakie metinyi kada asege libagotanga baganyete Yesu ache abo bayigutenga Yesu ngo cyaro mutinyukane bono babelire kanise yibaganyete kanise yige koro kunga Whole Bible Believers Church egotoka chinsemo chirie chia Ondo chinsemo chia Ondo ime yomo chiyomo nene Lagos Nigeria Kadondo Kadondo ya sababu lakini wanamngoja Yesu sasa hata mkimsubiri si umsubiri kwako basi hapana kanisani akandali na bora hata mtadu kwa leo bora ndio vitu vya jagiri kuburukani kanisani msubiri so what has happened to them barusi gwe kanisa by the way mpaka bana mbaro kwenye bali kiguba bolire kumbe basiekerere kanisa ime that is wrong lakini ngotebe kanere nga okororanga nigo bete kidnapped nchiragete talinga na magana Yesu kolengana na egazeti ye bona ase epechi ya 11 go ikepechi 13 unere naro yeli tuko lya Jumatatu bakwanirete igoro ya masomo gaiga bakoiroka elimu msingi abana na omonya koligere gaiga morore abana bande mbale gaiga mosome nemegano ende gaiga nabo igo chikatuni nchira nebintu binde binge tumeso bwate kende tonya ko kelia ga sarugi chiko sana ko gaiga se gazeti ya The Daily Nation page 14 tebwate bichaga iga abakenya bakominyoka gochia se nyomba gete imenyombero ise iri chikadi mai ko no mai chikadi chiri chiko ona chiko chesu jiyo chikadi ana abata nyombe yo bwate ga churi kia igora gari kire manifestos abakenya bara bakichikura na bakominyoka gochia ndo yo katuni yago chonkora sana bama na kobwata bande baseberekani kugochi siko basokali ugesieri kia mai kabona baba ko sakurwa basokali kugochi alia meaning timu no interpret bicheye akini nchekolengana no interpret kwane ndo chena aba Kenya bakorangirwa se manifesto chia baraya babezo kiri kuri yo barayi bwa Kenya ati kuna michezo zi manifesto zote ni michezo ni karata tu no waka chikura mogokora munarushwa nje ntema tie kuchikirana nereri anyway sasa subiri tuone peji ya 14 mwanchu motegereri yerigeri bicheyu ayorore na bicheye nkie mineti ase epechi 19 kerotoko soga serugi chiko solina bagosoli timu ya AFC Leopards mbabwate ke kibakogokera nyuma yo sponsor ya benya Spotika ko babwato kera shilingi 1 milioni ibere wakana bakoyi at the same time nande yabalirira gochikuwamenda 1 milioni ibere asege kagechi kibere ilinde kogenderera ko abakoyi nibo batwara moyo bwo kogosoli enkoyo at the same time Cristiano Ronaldo bono niga sabire timu ya Manchester United komo bwatoka asoke kurwa sege serekio kia Old Trafford gochia kogosolia asatagete barate banga yagochia ikini gagote banga atagete gosokoroga serekio contract ya atigeri mwaka yomo by the way kolengana no mulikibuga city what happens amanga na sports tingo ya manyana lakini what happens yekera na atakire gosoka ndio kikonya tinda akora contract yani unajua lazima timu ikuachilie na sogo chichibesa ngwaka no bale nichibesiri bagwakano weka baigwanane omaye kogenda bagwakano ase timu yeyore Manchester wanalipwa ndio wakuachiliwa yes
Yes. So England tali na Kenya. Mopira tali ya machezo. Waka no 16 million a week. Hela za Kenya. 16 million a week. Wiki moja. Wanachukua. Kipewa hiyo pesa utafanya nini? Sadio Mane anazitumia vizuri sana kule Senegal kwa sababu antoji skuru nchiro arosiria bantu wale watali kwenyara hapa na pale. Kwa demi mimi sana na wanyana wana soka kulwa sege serokia Anfield. Ngokwana na Liverpool na kagenda sege serokia Allianz Arena. Ase kokosoli timu ya Bayern Munich, gose Bayern Munchen. Timu ya tige songo. Mimi hata siwezi pinga senga timu ya timu na sport. Okay, ndio moja peke yake tuingie kwa dondo dakika moja peke yake jamani. Na kupeleka Maraba Kakamega. Sio Malaba lakini Maraba Kakamega. Na Malaba ni Kakamega pia. Maraba Kakamega lakini Malaba no mwago Kenya na Uganda. Kule Western. Atio. Yuna gaga innocent kweli. Innocent. Ai jamani. Okay. Maraba Kakamega. By the way, umusawa yomo kabisa bwe miaka ya igatu. Akanyoro munyaruka gakonya komoega ngora kumubeka se box yaye. Isiko yakamukongera sana. Litanga ni musiko yakataka kumanya sobo mu muroyo ngai. Ekerataka kumanya sobo mu muroyo ngai, ekabete lingo mu muroyo goika aligia saku moroke. Elinde mobere bwororo gosoyo musiko ya box yaye ime. Elinda mwanje na goikirania magani yaye. And indeed alifaulu. Akaenda kamorokio mu chigete chinyomba chi permanent chikosa seli kabisa ali nonka lakini mama no mutindi ajabu. Omuzebweka. Ai my father kitiga nyentura banga gende gikikerane ntori kora chio. Bona amatenga gali nonka. Kera matenga gali nonka what happened? Akamata bintori go chio gatwe banga lakini bona tokora agenda hao. Akamoira ase jirani. Kumba asa moira no sobo bona. Umurono mongai. Asa moira no sobo kabisa. So what happened? Gramo ikiali jamani. Musiko lia kama tabi no, tuliko ndeta se jirani. Aliyese kuante beti nyomba jiri no onta ketongire. No onta ketongire aliyese kuangara keti nyomba jiri kabisa. So what happened? Wana karaika sobo muroyo. Ngosa bantaba. Matana ko pimba ko rona ke bantaba ko neba ni jirani na kita bantaba ko mo kamunanga. Musiko yo yenta kalete. Igo ya beterete asobwe ngakatiko mu murolia. Kama tavinje toko ngaina. Nonya waikire gonkiabo lakini toliko ngaina. Enda utafute mtu wa kucheza na yeye, mimi huwezi cheza na mimi. Wewe si mtu wa rika yangu. Kula ujeuri yako. Angemwambia kule angekubali. Uratebiwo maana nkwancho ule kangana kwata kwera. Goikato twagaje chikorobe mbeo, totebe bunani munie kuchikobara go Nigeria. Unatoka ndo kwako Ntimbua aliko sengu wapi? Abaiseka bangonya ndiriba ariko tebe gwekene banja. Abange sai kanga abagima baramaya. Believe you me, kanga aramaya. Lakini asingincho yoko ngainwa na gwancha amamu nyorali yegekegeke. Kotele ambali. Nyore gazeti yao ya Taifa Leo, wemanyia hiyo mnaanda manga sinchira yo wikeranu. Chengoro kwa duo mwenye kiro. Jacob Ongeri alinchera nega serugi chikosoli naba kosoli de kaibiri chia chorukiri gore chinsa ibiri chia bono mambia chinsa chia Afrika ya mocha nyuma yege serugi chikosoli naba kosolia ntuirane asingincho yugo kumanyia yanda mange imeyenka omogusii Kisi FM. Naomba kwamba usicheze mbali. Ayo na rairo burito asa magazeti aseritukoria rero. Ayo na rairo burito asa magazeti aseritukoria rero. Bazai Como ngebidi kia Emusi bazai Como ngebidi kia Mekenye mwana bubara Ite kogo tereka buya Mekenye mwana bubara
watereka buya Onyerera na boronge wabasemya mu watendo buya Onyerera na boronge wabasemya mu watendo buya Chako unasi nesimiruka ase michezo ino na batini Chako unasi nesimiruka ase michezo ino na batini Daniel Momani watu watira mone ni viatiko Daniel Momani watu watira mone ni viatiko